Kum Kachida Catholic Church ne October Kachan we third Sunday he Mission Sunday Sada Miyong. Chida Sada Kangacha Dagam Aina Oak Twilly Lady Kale Catholic now 1.3 billion Londoner Azuzmi show he World Mission Sunday Sada Kasom Lak Aina Miyondali. Mission Sunday Miyong Kapok he 1926 kumni po Pius the 11 na papal degree we azingli Ningtam mi haye Catholic Church na October gachan hi rinsik na mission we van paning kuung kla seha sak mi atam sada miyong na jiwi kmayong li itumla sharuk kwida kalena Mission Sunday thang Catholic now bina apang akali rag ziblaga Kathar pukipia kwika kala kalali pesa langla chikata church we otngru recent passing kawai ngajong hina itumli paning ngasaka gje okti apang te de le salala Itum sai kura church akawi lungli akana kala Itum sai kura Jishu Christa we karin kala ningajan jili shisang jawda od sarum dali gichijite Jaina itum sai kura we sehasa itum we gajikat kala cyclum aina ngasoda higata Kasom laka haya ngrumsak hili zangkawai sasa. Kare sada missionary church gachihi kigala gachitesa. Mission gachiwi kagladva gachiho gachine. Church he gachin cut ena missionary na. Missionary in her very nature gachihi Vatican Council second na. Ngririg ena hamihai dali. Itum na tei giche ishavav rivrana awake luma now mirror outwili paugapa hashok vai jihorai. He gospel paugapa. John chapter 3 verses 16 di shanglak aina kipihai dali. Kigala jila vrena apuk abavuli Leshina ka highway van awi na hona tong chi mi chithada ali shigasanga mi chiv kashman mawaila katamak vai kring sampangra Saint John na awi kare chitili jishuwi maramli hitada termi lushit dali 1 John chapter 4 verse 9 li baka Varena awi leishi itumli hitada jite awi now honakton jihorada awi mga aina itumli kahui sampang kawai sai kachi katei sampanga kala Saint Paul nala mission we pongli Timothy hitada kapi haya Isha maina mi sai kuruli kahui sampang ngasak ngai Kamushung we ponglila teku ngasangai 1 Timothy chapter 2 verse 4 Juivanaina church na kamataye pau hakashok we karingwa varewi legashi Piao kami kala hui kami laya gichijite kamina Q1 itumna pauga pahi hashograkla. Why should we preach the gospel? Jishu Christiana Matthew chapter 28 verses 19 and 20 li hanga. Juivan aina nutumna apam sai kurali vada miyur sai kurali iwi sakangatis sangasiglu atumli ava Kala anau mera, kala mangla ga terawi ming sing the ruhut milo. Kala inana tumri kaso kahai sai korichi, mayong kawai atumri tamchitelo.
Kakane Vatican Council we Gazibli Church Hina Pau Kachiho Kala Hakushok Kachi He Kangacha Kala Hogapo we Aina Lega Haina Kachi Jitemia Chidada Sada Church we me Fuga Jiva Kachi Bamon Bin Termergatana Bin Missionaries Kala Church we Yari Tonga Ngurumda we ot ngurut hi Christer we Paugapa Hagashok Hina Taka itum Kring hi Unshun Shab Kawai itumna Katadasar Kareisada itum Kring hi Unshun Kawai Panchab lay makeup Kachi Otsat Chia Kamakanga Vrishi Akasada Kring Miring Life of Witness Hina Mili Legishi Lukamashan Kla Piaukami Ningai Ena Miring Ringer Mama Gantina Tadahanga Iwi Miring Hina Iwi Chanpao Miring Li Samat dialect Kahaya Mili Taking a Suk Kangai Chi Paugapa Hakashok Mang Machimana Ka Wardam Zulak Kahai Atsakamata Otpang Kahak Kachwi Higata Mangna Machipaimana Ka Itungwi Miring Katadar Rinkala Kachi Mili Kachite Darkasai Kachankat Ena Atalaga Varishi Hogapok Atamli Vershina Bingwi Oxachi Kapa Miring Ena Rinjite Vershina Bingwi Kamata Otsa Telaga Gentiles Bina Hidadahanga See how they love each other. China Avavangra Leishing Roglu Kiashing Roglu Aka ene aka Shisunda Jihang Roglu Kala Naurali Kapatan Chitelo Chie Naurabin Nashava Kala Kranau Bingwi Kahanganalo Kala Nui Sarang Matada Salo Chie Officers Kala Gatana Bin Nui Sarang Matada Salo Nili Mikahai Otpum Ji Talop Zakavai Otpumna Majila Yaruli Sheba Sakavai Opportunity na the Quida Nutungwi Saran Salo Jie Termarine we Bomon Priests and Religious Kalagatana Bin Nali Koho Shikasan Aina Sada Shada Nganalo Kala Ngavablo Jie Be faithful to your call. Kakane Sala Sihagasa Hina Vereshiwi Ognuru Matasan Kawai Pamikap Gachi upon Akana Tishuna Hanga Imazangla Nutumna Kika Masashapmana Jidada Sada Kachigata mi Akana Jishu Christer Hi Proho Wikimiana The Quisenka Jeka Siha Gasahi Dargasalaka Higata Jishu Christeli Quisen Jau Kahai Mi Saint Terrace of Child Jesus Na Awimirin Pe Chauda Church we ought Murutli Siha Sa Enang John Kamivu Akasada Oktwi Awi Pasali Habuk no Lake Highway 1 A yearly Pau Mangyao Zadmana Ka Ana Atam Gachi Mangla Bingwi Wang Rachunda Kala Mori Kapumping Ningate Qui Kawai Convenli Pamda Banglak Ene Siha Sami Chililai Maida Ana Kasasa Od Sai Kurivreli Chikata Legishi Lelak Ene Sai Achikum Gater our Pope Francis ne Awi World Mission Sunday we Chanpao
Hitada hanga. Seha kasat ram. Varena itumli ogtui ajikum matili washun kawai. Itui ning kala oglum matuk masaka. Chilila maida ava pop nala hanga gache. Missionaries being he mikumona. Kala mikumoko ho here ngazanglaka kala kawakchung ka le. Juwana ina itum aka ina aka siyasak ina kakotom terka sai. Gathera lady Luke chapter 10 verse 2. Hakawa ma gachung kaye ka kahakta mi kityo kamanga. Juwang aina awi ma kahadli kahakta mi chumaida shirak kawai siya salo. Kachi thada siha salo kangkau sadale. Kaktuma sada church recent passing kawai missionary being the hogagna chili itumna ninton the lang enala kagatom darka sai. Vrewi unram recent kawai kila kayo kawai ot kasali hijing kawai verena. Nili somika hai lan wi aina shailam lak aina kakshok lakala mingroksa. Arihon kata kashi kara aina lockdown kasali church aka kini kala shumku aka kini hanyu kala odyuk chungka itungi parish li khira kami zanga. Higata otsa hi kachung laka haina kala atumli ningshimatайлaka. Twiga hai haptali in a Holy Trinity Church Bohoramli Holy Mass wivan on wadzanga. Atumna kahan I shalaga matakak kahai kala sungaila kahai akale. Chia church we kawat theda itwi kiyashigapaya Major David Tockham ahe kamasam nauna church li kangachon sada catechist we pay midale the hanga. Hitada kangachon midale gichi parish priest nalamte samana lagashon Major David Tockham na bohoram hi kachili lekhala gichi lamte samara thalala anahia ka church li kotom ngai rio kotom midale gichi shalaga ilarim halaka aweming singlaga kamatu hiwivan kashimasa mirunu David Tockham hi iwi class me sada lady tangurum sai adakamaina itungwi officers being kala ning kahat being chung kana church kangate lila kangachon sakapda le higata karachan shalaga yui ningli shokahai karachan akha paning ong lishit ngasaka adam akhali I pomon mangasarang laka iwi gatam kashili kum shini chishat shika muchong mikahai shnau akhale sai ahi ramaivuna awi singkum hanshini da phanga kashung haire sai ana kichigata otpan wi aina tolop samphanglaga sangaphangla mani mana thalala ana sangaphang phaisa ktiatio gaji khuilaga ili kangachon sai ina methai salala kala misha salala higata ningtong lak aina chikata khali mi na thungwi ngachailila tra khatsandelai ra kachi ina shisanga hililanda itumna gospel we Mark chapter 12 verses 41 to 44 kala Luke chapter 21 verses 1 to 4 le kapi kahaichi pa ka gachama ramevu akana ningtong lak aina chikat kahai we kharachang la phaning unga
Hidata sada itumna vrivrawi legishi upon niteda take paya. Kachigata kajama miping wivangna atumli kashagaza milaga ringkawai upon ngerang kami hila legishna chipai. Kakanang kagaza mipina doctors, nurses, pingli wasam panglaga rai kakui chila chishui panshapna kachi tekwi pai. Itum nauri hon we among kasaksak akap akai shichinglaga Christo wilegi shi kalaring pa Chanpao hi mavarishi pinglila Te kangasak hila kangai Hidada sada achi itumna Mission Sunday li rakang room aina ngasoda missionary bingna sada kalay chili masot misa kila atumna sada kalay otsad aya vole khokas kasa siyasa kila Ningtam lak aina chikakta kutom sersa Pope Francis na Mission Sunday wi Chanpao kami akub lamli hidada hanga The charity expressed in the collections aimed at supporting the missionaries' work carried out to meet the spiritual and material needs of the people and the churches throughout the world for the salvation of all. Mission Sunday kakalat lemay da rimpamerino kala vrivrawi onram oguthi apovali ngayawarano chingre ay nangana kami wiwang ning shlak haira awa anaw mera kalaman la katar wimingli amen